Jugorapper Kid Pex i hip-hoper AG Wirklich su producirali jačku imenom Forza Austrija. U njoj ide za sudjeljivanje austrijanske nogometne reprezentacije pri europskom prvenstvu u Francuskoj. Jačka je u kratkom vremenu nastala inoficijelna himna austrijanskih navijačev s migracijskom pozadinom. U međuvremenu se ali sve već širi i u drugi mediji. Ideju je rodio Petar Rosandić alias Kid Pex. On veli o svojoj motivaciji. Moja osobna motivacija je bila što je austrijska reprezentacija postala jedan dobar preslik društva, dakle pokazuje koliko je to šaroliko društvo i tu su djeca doseljenika na vodećim pozicijama, imaju vodeće uloge što uvijek nije stanje i kako je u društvu, u firmama i tako dalje i mislim da je austrijska reprezentacija jedan pozitivan primjer s kojim sam se mogao identificirati i s kojim se ja mislim u međuvremenu može svaki doseljenik identificirati jer tu su naši, tu su Filipinci, tu su nigerijanski korijeni, njemački korijeni i tako dalje i mislim da je austrijska reprezentacija baš jedan odličan primjer kako bi moglo izgledati društvo, a u stvari nažalost ne izgleda. Jeste i zbog toga baš namjerno uzeli i taj novi govor, taj jugobečanski i njemački govor? Pa to je govor koji je dominantan u bečkim parkovima među tom djecom, dakle među, ajmo reći, jugo djecom odraslom ovdje koji su u tim kavezima, igraju nogomet i mislim da je se to dobro uklopilo u tom slučaju. Znam tu situaciju u kavezima, sam sam bio po parkovima i tako dalje, tako da mi je to na neki način i za reprezentaciju, ali i za svu tu djecu, sve te mlade ljude koji sanjaju da budu Alaba, Junuzović, Arnautović, Dragović, Fuchs i tako dalje. Namjera vam je bila dostignut one ljude s migracijskom pozadinom, ali u prošli dani se je vaša pjesma je zapravo nastala hit u svim socijalnim medijama na internetu. Izvještavaju i sve druge medijske stanice o tome. Jeste s tim računali? Pa iskreno rečeno jako sam iznenađen da je publika tako dobro prihvatila hit. Evo ja sad svaki 5 minuta dobivam neki mail ili neki SMS. Upravo mi je Strandbar Herman čestitao, jučer je zvao CDF, dakle oni će isto pokazati taj spot, to je to je uopće ludilo, ali to je tako, to je europsko prvenstvo, to je nogomet, to je euforija. Ljudi izgube granice i kad je nešto dobro onda ja mislim da to dobro i prihvate i mislim da je himna baš što bi se reklo u hip-hop slangu real je himna jer je onako baš iz tog podneblja došla. Bečki dijalekt je tu, jugodojč je tu i to je austrijska reprezentacija. Sve ostale pjesme sam isto čuo, sve su isto, ima dobrih pjesama zaista. Dakle i rock band Raureif i Štefan Las koji je napravio dobru pjesmu, ali mislim da je možda baš to taj duh te reprezentacije i to smo mi. Je rekao Petar Rosandić alias Kid Pex. Jačku i video Forza Austrija morate slušati i vidjeti na našoj internet stranici Hrvati.orf.at. A tim smo došli k športu. Utakmica austrijanske nogometne